Ai tlakule ncindani tlakule na kokanyana la. Aha. Enhlekani Afrika-Dzonga enhlekani mingiselo wa Munghana Lonene FM akomandela na kuhlanganisa kwala ngengisela xiteche xiriko hey la inga kona mingiselo Munghana Lonene FM ntaka wena chick suka la a Castile you save hila inga kona eka nhlekani lo hila inga tiyimisela kona ku nyika vayingiseli va hina swikhedzakhedza swo hambana ngopfungopfu loko hi kongoma ka XMA 20 le Atula Mahashi Stadium se swi nga leswi loko ri kwala tindhawini ta le kusuhi kusuka kwala vadyuhari slope na n'we mi nga kota ku fika la ni nga ko tarani hi ta va swin'we nhlekani lowu loko xava thikithi namuntlha la hi va hi ku nyika xikipa xidloko na lexi ya tsakisa nga bohelela la xisutini hambi yini xexiya na leswi swo chela juice maswol mativa kama swi ri tani mina ni khalanga pet matebula ni n'wana risumati wa jimo xitlhangoma xi nga ritani wa xicacana vakhunela wa ndandadze hi fikele siku ra ndivalelo namuntlha Afrika-Dzonga hi langutele mbulavulo kusuka ka president lava va nga ta va ka va hi nyika mbulavulo hikwala ka nongonoko walowo handle ka sweswo hi tlhela hi langutela nakambe swiviko swa ntlangu wa cricket lowu nge le ku yeni mahlweni kasi ke handle ka sweswo mingiselo wa mina hi tlhela hi langutela swiviko kusuka ka ntirho lowu nge le ku endlekeni le Agiyani eka Mayors Cup se sweswo hinkwaswo mingiselo wa mehe hi leswi hi nga khomela swona eka nhlekani lowu kasi yin'wani mhaka i mhaka leya tolo leya ya ku va premier wa xifundzhankulu xa KwaZulu Natal premier Thami Ntuli a nga pona van'wani va ri pone ri ya hlamile van'wani va ku pone vote ya ku n'wi susa a xitulwini kambe swi hetelela swi pfuxa hoyi yin'wana yikulu ya ku va van'wani va hetelela va nyikana ncindani miri yini va nyikana ta vuswa va nyikana ta vuswa hi ndlela yeleyo se sweswo hinkwaswo mingiselo wa Munghana Lonene FM hi nga tsakela ku twa wena ku angula ku yini ka swona nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 0025443 kumbe kandziyisa rito ka 065 tsundzuka tindlela hinkwato ti kongoma Atula Mahashi Stadium ku hela loko ka vhiki loko hi ta ku tisela Xitsonga Music Awards xa vu 20 hi laha hi tlangelaka na tinqambi ta ka hina loko hi ka hi ti xixima ti nga ti xiximiwa ti tlhomiwa receiver eka ntirho lowu tivaka ti wu endlile hi ndlela leyi ntshema mahaya mahlweni mi ka mvota laha ka top 5 hi ndlela leyi ta kota ku tiva ku risimu ra lembe hi ku ya hi n'we vayingiseri va Munghana Lonene FM a ku ri kambe sweswo mingiselo wa mehe hi leswi nga khomela swona eka nhlekani lowu ni ta ri nomboro i 0860 0025443 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 ni ta vuya ni yisa mahlweni mina na wena endzhaku leswi hayi eka gondzo ya eka XMA 20 It is 19th December 2025. Papama 6 to 9. DJ Brian na Konaiza. Sharisima 9 to 12 na Kensani Nyango. Africa wa Bulabula 12 to 2 na Kalanga Pet Matebula. Komandela 3 to 6 na DJ Matt. Minongonoko leyi hinkwayo yi ta haxiwa twi kusuka eDwars Loop Mall eBushbuckridge. Kasi hi ti 20th December 2025 i sikunkulu. Munghana Lonene FM Top 30 na Matilda Chauke 10 to 1. Timitsu ta Xitsonga 1 to 3 na Mafosi Try by Force. Arina the Quintinizer Xikwembu xa radio. Minongonoko leyi yi ta haxiwa twi kusuka eThula Mahashi Shopping Center. Tikiti u xaveleke. Hipfura Malangavi na Given Mabunda 9 to 1 kusuka eThula Mahashi Stadium. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vuganga #XMA20 Masagwatlaw ya kurheliwa hi Bushbuckridge Municipality hi ku seketeriwa hi Sampra. Munghana Lonene FM makombandlela Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM akomandela mi nga kandziyisa rito ka 065 7443911 kumbe mi bela riqingho ka 0860 0025443 ta va ka hi fambisa sweswo hikokwalaho ka ku va eka hi tiva ku na swo tala leswi swi nge le ku endlekeni kambe yimani sungula ni bula na nkulukumba la nga mbala xikipa xi nga mbariwa xi nga na mfungho wa Munghana Lonene FM i ri yena Mike Wele Castile va fanele va lo n'wi nyika xikipa lexi a hi yena aye Mike
minjani epokeni yima ingari abakupfulelangi la nyima hi twa vulavula futhi hayi abakupfulelangi va ha ri ku kumpfulela va ha pfulela mike la hi kota ku n'wi twa ku i ri yeni yena hi ku loko a vulavula mhani n'wi twi la loko ndzi ni nga n'wi twi la swi vula ku a va n'wi ya kumbe va n'wi pfulerile a hi ringeteni futhi ya vut mike minjhani epokeni a kensa swinene mani ni byeli loko hi vulavula hi le Castile wena u ri wena mike we le Castile hi swona a Castile i muganga wo tani hi kwena vula muganga lowu nga kusuhi ni le ku mele u ta ntala no vona ku Castile ivi ni vona ku Dwarsloop Castile na muganga ya ku tala la gangeni nga bukako va ku vula ku hi le Buka ku na kun'wana la henhla nyana ko va ku vula ku hi le Swikongweni mihala ni taki hi koho va ri le a Bongampisi ku dume hi yini ku ze va ku hi le Bongampisi loko ni yi lavisisa khale ka koho koloko a va ku a ku ri na timhisa ta hamba tibonga se yo kuma vito lero la kaya ya bonga mi kambe loko hi languta ndhawu letiwani miganga leyiwani ya le Castile ku na laha hi nga vulaka ku hi le hosini hosi ya n'wina yi mani hosi yi koho hi na hosi la gange va ri MO Mashego se hi le ka Mashego la le ka Mashego i tihosi va Mashego la no a khensa swinene se loko hi ri la la you save ya le Castile hina hi la ku byela n'wina tanihi vayingiseri ku xavani mathikithi hi ya aka Xitsonga Music Awards ethula mahaxi kambe xivutiso ku ta va ku we u xavele thikithi yes ame se ready xavele liya ra eli ri ra 150 ni xave khale namuntlha ni karhi ni ri langutisa ku ri kona a ri koho se a ni xave na ra mbirhi xavela liwa mhake ku hayi loko famba ri ni ka ti-X ma ku tsakisi kahle ku lawa ri na un'wana la tlhelo leswaku loko i famba i ya ka Xitsonga Music Awards fane va efasini Xitsonga Music Awards loko famba rhwano twa nga ku ya bora ra tlhela na kucha se tinqambi leti u nga langutela ku ya vona tona hi ti wena loko hi kha hi languta ka lava nge le ku teni lava ni nga langutela ku ya va vona i Lester Bow Sipho Makavani DJ Kumza Dr Thomas Chauke DJ Kumza DJ Med DJ Brian va ku tala khalanga lava ni nga langutela ku ya va vona no I khensa swinene se i ri yini ka lava nga si xava ku thikithi ni lava ku i va byela ku ku va nga tilunguzi ta vuya ka Xitsonga Music Award ni swi vone kahle loko hi ri le a nkowa last ni ku sweswi la ku va tsundzuxa ku va ka hina mi ta kayela mi nga twi hi ku byeliwa hi fambeni ka Xitsonga Music Award ma chipe ngopfu 200 hayi ku chipa vo ku nyika te khensele Mike khensele prophet inkomo i Mike we le Castile mingisero mngana Lon FM makomandela aka hi vulavula swa hlamarisa ku ri ku pfuniwanyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuslide ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You Card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena FNB hi ku tirhisana na Visa pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini yo ke December boss ku hunga moya wa ntsako lembe leri ba wa no tlurisa AFCON 2025 ya sungula hi 21 N'wendzamhala ku fika 18 Sunguti 2026 laha mi nga ta kuma ntlangu n'wana un'wanyana eka SABC Sport vahaxi va ximfumo la kaya SABC2 i khaya ra AFCON lero a ku na ku cincacinca tichanele na loko mi ri ku fambeni xitichi xa n'wina xa xirhandza munghana Lona FM makomandlela yi ta famba na n'wina na ntlangu na loko hi braya ha streama eka SABC Plus a ku kayeriwi nchumu hi nguva leyi ya ntsako AFCON ya hanya eka SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 it's game on everywhere For the love of the game. tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
ente sumingitsero mngana lona FM kombandela heta ku yini kuna un'wana nga lahla pasi ni ta mi byela ku nga ri khale va lunghisa swin'wana swa vuxokoxoko bya koho loko hi ri le Akon Hokutolo se pasi ra kona ri tisiwile kwala hi nga kona kambe a hi sunguleni twa vayingiseri va hina ka 0860 002543 hi twa ku loko namuntlha ku ri siku ra ndivalelano hi ndlela leyiwani vo kwala va nga koho va la ku angula hi yi va la ku ta na yi mhaka hi ndlela yeleyo miyingiseri hi loyi i nhlekani i nga ra ni nga presangi kona hi ndlela yeleyo a ni kombela mi ni kokela nyana rivanti rero kwalano ya se leswi a na ha vula swona a ni ko ni lava ta twa wena miyingiseri ni twa tlhelo ra wena ra mhaka wo yi sungula miyingiseri hi loyi i nhlekani hi Khalanga mi pfukele papa hina hi lo tsaka mani mi ri yini n'we hi mi ra hi mi navele na mo navelavo Khalanga na nghena ka leti tala vo nyikana vuswa lavawani a va nyikanangi vuswa va nyikane ta vuswa vanhu ani yo tsaka madivhemba lavawani ku dyiwaku vuswa kun'wana na kun'wanyani Khalanga mina hi leswiwani Khalanga a ni hi ku heti siku ra hina swi ri nga ka ri nga ha hlayisekangi loko va kota ku vanhu va nga famba va lwa ka loko hi nga hi kha hi tiva kumbexana loko ku ri na swi swa swowani va vula ku lunghisa tiko xa vumbirhi a hi nge leswi hi swi tivisaka swona ku kun'wana na kun'wanyana loko va na ku vanhu va lwa va ri ntirhweni va hlongoriwa sweswiwani va le ku lweni va le ntirhweni a va nge hlongoriwi se a hi swi tivi ku ta ku swi endlisa ku yini ku a ni va tiveka vanhu se hi ku ya hi n'we swirho swa huvo ya endla milawu liya a swi fanele swi voniwa kumbe swi yimela milandzu ya swoho ya ku nyikana ta vuswa endhawini ya ntirho hlongoriwa vuyisiwa hi yeriwa se laha hi tiko le tirhweni na vona hi ri yini ke hi ya loko endla leswiwani kambe mi ze mi nga swi vona ku yi sungurise ku yini mhaka liya a ni hi twisisa ku hambilokweni hi nga va yi sungurise ku yini hi nawu lowu nga helela kun'wana ku sunguriseriwa bongo because a swi tekiwi vanhu va le ku lweni hi le tirhweni hi ya na metro se leswi swi vulaka ku hi ku ya ka hi n'wina ku a va lwela yini a swi vuli nchumu mhaka i ku a ku tisiwi na ku vona leswaku ku hetelela ku va tshinyiwa lava va nga tikuma va nyikane ta vuswa tona nyika matimba ku hi swi leswi swi le ku komba ku lulama kambe loko vo swi le ka ku na metro bottom kensini Khalanga hlayisekanga Inkoma khensa swinene 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula makumembiri mune timinete ntsena ku bile awara ya kumembiri ntirhi nkarhi wihi kumbe wihi nga twa mbulavulo wa president loko va kha va ni vulavula na rixaka hi nkarhi lowu wa ndivalelano reconciliation day namuntlha eAfrika-Dzonga ku ri siku ra 16 ra n'hweti liya ya N'wendzamhala n'wana mingiseri hi loyi nhlekani bote papa mina mpfukini lava yingiseli va munghana va Afrika va vulavula hinkwavo lava nga kona hi pfukele bot Morris mi dlaye mbuti hayi a na swi koti ku dya mbuti bote no na khensa swinene bot wa mina mi ri yini na makwavo a nga mufuwi wa timbuti hayi swa ni tsandza a ni nyiketa ni kombeta yin'wana yo nona ku hi liya boti ni ku n'wana mali yi tshike ti hanyeni mina ni le ka swona hayi a ni le ka swona shem ya swa tika no na khensa swinene bot wa mina n'wina mi ri
Botpet nata angule liya ya Kapinde inquiry. Oh yeah. Botpet murhangeri nkulu wa National Prosecuting Public Prosecuting ya hina. Yeah. Advocate Batoyi. Yeah. Leti ku swivutiso swo tala ngopfu manana luya va n'wi kume kwihi njhani xana qualification yani himpela hi yona kumbe i yo va na lucky yo a tikuma a appointiwa ka xitulu lexiya na swi tlha swi nyiketa hikokwalaho ka yini mi kha mi ti vutisa swivutiso leswi Botpet ma performance ya yena ka ad hoc committee na mahlamulele na ya swivutiso na performance ya yena la ka inquiry liya Botpet NDPP ay tikuma yiri ka autopilot all along for the past years that she was at the helm of that institution. And National Prosecution Authority imbilu ya tiko ra hina ku meka sure ku vugevenga lava endla ku vugevenga va chuchisiwa hi ku hetiseka. Se na swisisa ku why ku khamba byi so today because a hi nga ri na murhangeri loyi a ri in charge a ri na murhangeri loyi always i expecta vanhu va endla mihlolohlolo yena a nga ri ku tiveni ku andeni ka endlo yena ku humelela yini. kambe Botmorris munhu ta vutisa ku hikokwalaho ka yini mi ku a yi ri ka autopilot hikokwalaho ka yini mi ku a langutela ku van'wani va kha va hi vo va nga ta endla swa n'wanchumu yi nga ri ku endleni ka nchumu mi fike njhani kwalaho ni fike ta ku number 1 PKTT leyi ngene emilongweni ya tiko nyamuntlha sweswi hi laha hi nga fika kona hikwalaho ka PKTT kuna matlanga commission hi swilo leswi nga a swi ri ku humeleleni ka context ya PKTT na vugevenga. I vutisiwa xivutiso ku xana wena PKTT hi ku ya hi wena i vona yi nga ri a wu tirhisana njhani na yona na NPA. I ri yena hi ku ya hi DPP we le KwaZulu-Natal ve ri a va ri na vurhanga na vuxaka bya kahle va ku no hi vutisa wena from the context ya kwaswonse ku NPA yile na very justice system yile mahungweni nyamuntlha hi mhaka ku ve a ku na makhomele ya vanhu vo karhi na prosecutor to karhi lava a va nga tikhomi kahle ka fambisa vulawuri bya nawu la South Africa. Mina ni twe ka Madlanga commission aku va ku wena u zangi kuma report ya ku yi fambisa ku yina aku nga zanga kuma report aku okay wa ntiva Lieutenant General Khumalo na a nga ntivi sungula ku ngutla sweswani loko ri na inquiry leyi nga kona I mean commission leyi nga kona Botpet leyi nga kona ivi Chaumbiri I a report advocate Chauke ku matikhomele ya yena na matiendlele ya yena I vana vole ku sa endleka a ri ndeni ka mhaka ya the current state cap ene na ku na vugevenga byo tala tidicision leto tala a nga ti endla including teti ta vo Richard Mdluli na van'wana na van'wana. And then ka sweswo va n'wi vutisa swivutiso I ri mina a nga ta vusiwa swivutiso va n'wi vutisa swivutiso I tsandzeka ku hlamula I vile I landula na term of reference leti ti suka ku ri office ya president leti nga ti emanate from ka referral ya yena letter ya yena loko a ta complain ka president if va draft term of reference ku ya at least ya forma basis ya inquiry loko va n'wi vutisa yona va vutisa swivutiso from that I ri mina ti terms of reference letiwani president I ti cincini a hi tona leti ni tivaka tona a hi complain mina ni nga loja ka president ku kota ku forma this commission ivi advocate Verman yalo Bukakai Tovi ya kona ivi the next day I humesa terms of reference a humesa na reference letter ya yena leyi yena nga yi tsala complain ka president hi matikhomele ya advocate Chauke va ku languta I yini lexo ka xi nga ri kona xi nga ediwa ka term of reference lexo ka xi nga ri kona ka papila ra wena ra complaint pero hinkwaswo kona man Botpet no Botpet swi vula ku hi ku ya hi n'we loko mi langutele leswi va nga le ku seniseni xiswona swi tikomba kahle ku
a va nga ri na vutihlamuleri kumbe vulawuri bya xiyenge lexi xa vuchuchisi ku ya hi laha n'we mi swi tlhelaka mi swi langutisa xiswona. Totally mi nga ku ni ku half anla ta vala hi vala hi half ni ku partial totally mani lavaya a va lova a placeholder ka ndhawu leyi a va ka va nga tivi ku humelela yini around bona. There is no way that ni nga leya a complaint ni mina ka statement xa mina ni tlhela ni nga tivi ku ni tsale yini. I don't remember, I can't remember. I think so in I think so loko ita vula ku I thought swilo swa tirha so ni hlamarile loko swi tirha so bothead eri murhangeri I expecta yini. No wonder loko ku ri impela pena vo advocate tawu ka va ti endlela hi ku rhandza a va swi vona ku a ku na leadership anyway. So a to dumela ti dyela muhani at the process ku va kha ku vaviseka hina vaakatiko hi mhaka ku a ku nga endliwi leswi swa fana swi endleka swi languteriwa ku fana swi humelela ka NPA bothead loko ku ri ku impela ku na varhangeri vo tala lava va fanaka na bato ka ti-position leti ti nga critical ku tiko ra hina ri kota ku function. No wonder South Africa yi ri tikandlele ka hi tikuma hi laha hi nga kona nyamuntlha a hi na varhangeri. Nemetel Botmore skeseri swinene nkarhi wa n'wina kuti ya ku hengeta mhlayiseko bothead ya khensa swinene sweswo mingiselo Munghana Lonene FM kusuka eLimpopo loko hi kha hi kutisela nongonoko Afrika wa vulavula. Mina ni la a Castile eka nhlekani lowu hi le Castile USA vila hi nga kona hi kutisela ku nongonoko Afrika wa vulavula kona vayingiseri va le kuteni hi xitalo mahungu yo ka nga tsakisi hi lawa ya ku nghenaka ya ku kombisa ku hi ndlela leyi mathikithi ya fambaka kona kumbe xana loko ri sala ri pela munduku va nga ku ma herile hi leswi swi a swi tsakisi ka n'we ma tsakela ku ta se loko mo ha tshama ku milenge mimbirhi manharhu mi ya ka timhaka ta computer ticket mi ti xavela thikithi ra n'wina i 200 rand ra mani na mani i 450 rand ra VIP hambi ma ha ri kona ta twa mani kambe moya mi ya ringeta hi ndlela leyo. Kasi ke xin'wana lexi mi nga xi tirhisaka i website ya computer ticket mi xava online ku na nkama wun'wana lowu mi xavaka mathikithi va ta fika mi kholela va ndla leswi na leswiya se loko mo ya online mi ti xavela mathikithi ya tiphina le a Thula Mahashi Stadium hi laha mina na wena hi nga hetelela ku hi famba kahle hi tiphina ha kona. Loko a vulavula hi ku tiphina ku na ntlangu wa cricket lowu nge le kuneni mahlweni i ntlangu wa cricket exikarhi ka xipano xa vaxisati va cricket ya Afrika-Dzonga lava va nge le ku tlangeni na vaxisati va cricket va le Ireland intlangu wa vumbirhi lowuwani wa siku rin'we lowu nga le ku endlekeni kusuka le St George's Park wu sungule awara ya 10 nimixo a hi yeneni xikan'wekan'we amukela the 3D commentator ku nga Bongani Juma ya nga ta hi byela ku fika sweswi kuwe ti-wicket tingani mitsutsumo yi fambisa ku yini naswona i vamani va nga ka xiyimo xo kombisa ku ongeti va nga hetelela va famba na ntlangu lowu. Juma akhensa Bootpet muni amukela vayingiseri va Munghana Lonene FM akumandlela eka nongonoko wa Afrika wa vulavula eka swiviko swa cricket Ireland na Afrika-Dzonga kusuka St George's Park. Afrika-Dzonga eka nkarhi wa sweswiwani yi le ku tirheni kahle swinene yi le ka 254 for 3 leswi vulaka leswaku se ku humeki wicket yin'we endzhaku ka loko hi mi nyike xiviko xa hina xo hetisela endzhaku ka ti-ovhara leti ringanaka 39 na 5 hi leswi nga fambisa swona. Hi vone Laura Volvat a hetelela a humesiwa a ri na mitsutsumo leyi ringanaka 124 endzhaku ka loko a langutisa na tibolo leti ringanaka 111 u hume eka ovhara ya 37 mukapteni Laura Volvat a karhi a hlongorisa record ya yena ya ku va a kore ti-runs mitsutsumo yo tala ya 184 la nga yi veka hi 2024 kambe swi hetelele swi nga koteki sweswo vele ku tirhisana kahle swinene na yena Sunelise la hi nga vona va endla 100 partnership eka ovhara ya 25 kasi loko va ya huma yena Laura Volvat hi va vone va hetelela va heta va ri na partnership leyi nga endla 138 wa mitsutsumo ivi sweswi hi vonaka yena Dane van Niekerk a nga fika a joina kahle yena Sunelise eka nkarhi wa sweswiwani hi nga langutelaka leswaku na yena a nga hetelela hi n'wi vona a kumeka a ya fikisa century kumxani dzana wa mikutlunya ya mitsutsumo kahle la sweswiwani hi n'wi vonaka a famba kwalomu ka vo a ri ka 85 loko ni ta hetisela maloko ri na Sunelise
hi vone nakambe emi Maguire yena nga kuma wicket ya vumbirhi leswi tiyisisaka leswaku Afrika-Dzonga ya tikeriwa loko yi kha yi langusana na ti-spinara hi Maguire yena spinara lexi nge le ku va karateni ku ta fika ra sweswi mi ta tsundzuka ka World Cup ya yena T20 leyi nga yi vona eka kahlahle ODI eka lembe leriwani ka rona va fike va collapse loko va tlanga na xipano xa Australia va karhi va karhatiwa hi ti-spinners xipano xa Afrika-Dzonga leswi vulaka leswaku Afrika-Dzonga yi fanele yi tirha kahle loko swi ta ka ti-spinners kambe hi nga ha langutela leswaku Afrika-Dzonga yi nga ha fikisa kwalomu ka 311 wa mikutlunya wa mitsutsumo loko hi heta ka n'wina Botpet. No akhensa Cuma mani kambe leswa spinara hi leswa swo loko swo hoxa bolo munhu a ti pheja ku va na ti-leg before wicket hi sweswo wa yi ndiwilisha wa yi rendelesha loko yi fika yi bala yi fika yi jika kwala kusuhi na yena se leswi swi nge ku va karateni swinene mitsundzuka leswaku ku tlangeliwa hala matlhelele lwandle condition leti a ti favora ngopfu va lava vo hoxa hi ndlela yaleyo ku fana na vo Paul Adams karhi wa vona walowo wa khale Botpet a swi olovi vo Nicky Boyema va tsundzuka Botpet a va karhata swinene loko va hi ndiwilisha bolo liya se na Afrika-Dzonga yi le ku karhatekeni namuntlha va hetele va langa ku ri va beta ku sungula ku ri va ta kota ku va ti toloveta ku ri va kota ku va antswisa maendlelo ya vona loko va langusana na ti-spinara Afrika-Dzonga handle ka swona a fane vo hayi hi wini toss kambe hi ta hoxa ku sungula va ku swa tswa hi tolovela ku va hi kha hi langusana na ti-spinara letiwani mara swo haya mahlweni swi kha swi tika mara lexi ni tsakisaka i ku Mashinzwi va vurile leswaku ku na swin'wana leswi fanele ku hi tirha hi swona ene hi swona leswi va nge le ku tirheni hi swona va lava ya Mudzaberi wa Proteas Women. khensele Cuma ta mitwa le ka hafu ku bela wara yan'we loko va ku ri ku nga ri na swin'wana swi hi kavanyeta ku khensele swinene. Thank you Botpet. Inkomo sasomingisa romgana non FM xiviko xoxolexo kusuka le St George's Park hi ndlela lela ku ngele ku yini mahlweni ntlangu wa vaxisati va le Afrika-Dzonga va cricket na xipano xa Ireland na xo na vo va ri vaxisati hi ndlela yaleyo Boti Charles veri va tumbe mapasi yambirhi ya va ka Khoza va ri lowun'wana i N'wamiyeshe Aida Khoza na mani lowun'wana mani vona lerin'wana pasi ri nga kohola i rona i le ra xikhadani na leriya ra khale leriya ra xibukwana i pasi ra munhu wun'we N'wamiyeshe Aida Khoza hi voho lava va nga hetelela va tikuma va lahlekeriwe hi pasi kumbe un'wana lahle pasi ra vona laya a khona ku tolo loko i khaide a swo boha ri lahleka pasi laya a tiri ku vuyeni yo se swi nga leswi loko mo fonela nomboro leya Boti Charles ya 079 048 0820 079 048 0820 hi ndlela leyo mi ta kota ku va mi kuma pasi ra n'wina handle ka sweswo kun'wana na kun'wana la ku na xibazana xa Munghana Lonene FM tanani kona hi ta kota ku vona ku hi mi pfuna njhani ku va mi hetelela mi kuma pasi ra n'wina kambe hambiswiritani na kona ku Afrika wa vulavula na hala ku ta twa ku lava yi le Giyani va ri yini na hala ku ta twa ku president vona ke va nghena va ku yini loko va ta vulavula na rixaka hi siku leri ra Ndzivalelano hi nga se endla sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lonene FM ni pfumeleni ni sungu ra ni hundza hi laha 369, it's Christmas time, low prices forms on Z one more time. Get low. kuma minxavo ya le hansi naswona u hlayisa eka 650 gram ya Farm Best Fresh Chicken Fry Pack hi 39 rand ntsena, 200 gram ya Nescafe Classic Instant Coffee hi 129.99 na ti 175 gram timbirhi ta swisibi swo hlamba swa Dettol hi 29 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December. Kuma minxavo ya le hansi naswona u ya extra hi khisimusi leri ntsena eka Shoprite. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka, kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka, naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku.
naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawe na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. XMA 20 yi kwala nyongeni. Tikumela thikithi ra mani na mani hi 200 rand, ra VIP hi 450 ntsena. Kuma thikithi ra wena sweswi. Mathikithi ya kumeka online eka CompuTicket na le ka mavhengele ya Shoprite, Usave na Checkers. Munghana na FM Xitsonga Music Awards. Matimba ya vunanga. #XMA 20. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Ntiyiso mixer omganalo na FM Africa wa vulavula vayingiseri va ka va fika ka ku pfumela nyana la hi nga kona kambe a swi le ku siveleni ku va vayingiseri va tala va ta hi xeweta Bootpet hin'we Bootpet man mati kala la ku mitivo ivi ni ka cindalanga kona antigo yini loko a twa ka kale la ku mitivo hi me valava mina vayingiseri va tele lava ta ni vona kambe na wena u nga kotara u ta xava thikithi ra wena la a Usave la Castile la hi nga ko loko ki xava thikithi rororero hina hi ta ku nyika leswi hi nga khomela swona hi Munghana Lonene FM ivi we ya hlangana wena a Thula Mahashi Stadium la hi nga ta tiphina vusiku hinkwabyo ku ta za ku ya lamulela dyambu hi ro nga ta vona leswaku hi hetela hi ku kambe mahungu ya lawa ya ku mathikithi le ku fambeni hi rivilo ro chavisa swinene kusukusela va ri kusukusela hi Mgqibelo lawa nga hundla leswi ma xavisiwaka xiswo nhlayo liya a ya ha ri kule no fika seke loko ri ku la ku xavela un'wana VIP kumbe la ku xava ra wehe endla tani hikuva swi kahle ku u yi ba ya ha ri na mahika a hi amukele n'wana mingiseri hi twa ku ye i khomete ku ra timhaka to tala leti nga le ku endlekeni Afrika-Dzonga kambe la ku twa wena ku u angula u khomete timhaka nhlekani lowu n'wana mingiseri lowu nhlekani nga ani nga pressang kona la 0860 0025433 alangtele na kutwala babangeleka Greater Giyani Municipality Mayor's Cup leyi nga le ku yeni mahlweni kusuka le Giyani na bo ta tsakela ku twa ku veri swi famba njhani ku na vatirhi glory le lava nga ta va hi nyika swiviko swoleswo swa leswi nga le ku endlekeni kumbisani va ta bula na van'wani kwele hi kota ku twa ku ntirho lowu le ku endlekeleni kwihi na ku i va mani lava khumbekaka hi ndlela yaleyo i khapu yin'wana na yona a yi ni hindi leyi hi na xipano xa hina xa le ti-F xa ba a ni tivi na n'waka swi fambe njhani hiko a ni kona hayi no nghena he nghena hi haxa munyu amota mi boye njhani mi nge longi kambe hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene 0860 0025433 inomboro leyi hi tirhisaka loko hi lava ku va hi bula na wena hi twa ku timhaka leti we nga va ku ri na tona eka nhlekani lowu ku nga va ku ri tihi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta leswaku ku na masagwadi lawa ya nga languteriwa hi mahlongati ya rhurheriwaka ro sungula hi va masipala wa Bushbuckridge lava nga hi khoma kahle swinene swinene hi ku tirhisana na va ya xifundzatsongo xa Enhlanzeni na lava va masipala kumbe va xifundzankulu xa Mpumalanga va hi khome ngopfu a hi ringeteni la hi twa ku nga va ku ri na munhu handle ka sweswo ta teka lava ni nga na vona la vayingiseri hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani swi tikomba leswi a ni swi tivi ku khale a va ku okay ni tlhele khoma ya ku khensisa varhali ka Eba ku le ku endlekeni yini la mi vulavula na mina ni vulavula na n'wina a swi kusise ka treka mi vulavula na mina ni vulavula na n'wina Mahashi okay inkomo avuxeni hayi minjhani ba hi pfukeli na hlamala n'wina ngo sungula swikhusese hi nga xewetananga mi a ku na nchumu hi yo mhaka ni vutisa ku mi vulavula na mina khensa swinene mi lava ku vulavula hi tihi n'wina a nga vulavula hi timbirhi ntsena ta ku khensisa va masipala wa Bushbuckridge ku va va kote ku hosta Xitsonga Music and Night Award. Xikwembu a xi va
katekisi na lembe leri tako swa koteka a va continue va mahlweni ni ri hoyi eka Munghana Lonene na va Bushbuck Ridge. I know, I guess. Say ya mbiri maka. Ya vumbirhi ni nghena ka leya ya Premier na Varale. Yeah. Xirilo lexi a hi rila hi xona a Scorsese ni maakatiko wa Scorsese mina. Yeah. A ni nghena ka nongonoko wa n'wina ni ku patu leri a mi nghena ka nongonoko wa hina ni na n'wina wa n'wina phela na n'wina nongonoko lo a wa mina ri muhaxi ko va ririmi ri nga reta a mi nghena mo ku ya ka nongonoko lo wa hina wo haxiwa ku hi mina yes u humelerisiwa hi Cindani danki vahaxi wa mina lava ni va rhandzaka inkomu a hi rila hi ku patu ri vavisa timovha kusuka aka patu ra kusuka a Wholesale ku nga Scorsese ku ya fika a Muriveni ku nga Capricorn mara sweswi xirilo lexi a hi ri na xona xi nghene endzeni ka mati hi tsakini sweswi na kontraka leyi yi tirhaka laya va vurimi Premier va ku va byela Premier nkulukumba lava va n'winyi wa kontraka va ku hi December mi ta va mi famba a henhla ka xikontiri leswi a nga swi vula nkulukumba wa vanhu swi endlekile hambi leswi to ka tiphesente ta kona to ka ti nga se fikelela amakumu ni ri Xikwembu a xi va katekisi Varale xi katekisa na Premier na mukontraka lowu a nga ku tirheni. loko eka hi vulavula hi mhaka yaleyo boto wa mina ni langute laya ma ku vona laya kwalaya loko a Wholesale a ni swi tivi ku siku leriya loko hi vulavula matsundzuka loko i cinco xiya swi ngo covoloteka laya i nga ri i patu kumbe yini va lunghise na kona a ku lunghe ngopfu baba hayi no akhetha swinene boto wa mina ku lunghe ngopfu kusuka kwalaya tixopeni ta Wholesale mi famba hi nga ku mukongoma va yi diyeleni ya mo famba kahle ku lo sala Homa Bridge mara leswi va nga vulisa swona emisi ra Chile va ku June ta va ku ri sorted and lexi ni tsakisaka va hetini ku endla xikontiri vete a va pfaleli munhu xikontiri vanhu ve le ku fambeni ehenhla ka xona no na khetha swinene boto ni na vumbhoni ni PEC ya kona ya xikontiri xa hina hi endlaku xikontiri lexiya xi pfuxa xi ya mahlweni se lexa xo sungula a mi ri yini ka xona lexa va nga tsutsuma a ni nga ri kona so hina hi lo teka xiboho xa ku community ya hina va ni hlawula community va famba ni ya lwela ku xikontiri vanhu lava va nga tsutsumi ene lexi hi nga xi endla hi meka sure ku vanhu lava vo nghenisa tintiho va lava ku ti xurhisa va nga ngheni na vatirhi va nga xavisi tisemende a ku na semende va nga ta yi xavisa nkulukumba lowa wa kontraka liya a ni nge yi viti endla swilo swa yena swi va street ni mi tweli boto wa mina khenseli swinene tlhelo rero mi te hi n'wina mani Mabasa vaseni hlayisekani inkomo mbatweli va vula tani MEC Rachweni veri Mabasa veri hayi swilo swi tshamisekeni ku na miyingiseri la yimani teka yena ni nga ku na hambi ntako i vanhwanyana hambi ntako i vavasati hambi ntako tintombi timbirhi ti nga nghena la xibazanini ti lava ku vulavula ntati ni ka nkarhi sweswi kambe ni nga se vulavula na tona yimani twa loyi a nga la layinini miyingiseri nhlekani aye minjhani na hi pfukile a khetsa swinene hi lava ku chumbeta vo nyikana to dya vuswa tolo la va nyikani ta vuswa mara xi leswi ni nga nghena ni swi vula tolo ku lava a ku na xi lexi va xi tisaka lava a ni swi languterini swo fanele swi yani botset because i vanhu a va pfumeli ku luza kumbexana a va pfumeli ku va tluriwa se va swi vonini ku ri hi tivhoti dyiwini swi antswa hi lava hi va dlayisa mavoko laha ende va swi ta ku na vona hi vona a va nga ta wina laha a vo teka ti-chance kahlekahle sweswi a ni nga swi vula tolo ku a ko va leswo swi la ku zama ku la ku destroya kumbe ku distracta kahlekahle exifundza lexiya a va swi tiva ku ve nge wina vo teka ti-chance leswiya so mara loko hi langutini as hi ri teku a ni voni political party yo fanele ya ku
vanhu lava hi nga va teka ku va hi rhangela cause vurhangeri bya vona a byi tikomba mahlweni ka hina. Murhangeri wa straight a nge a ba munhu un'wana ende a ntirhweni hi ku ya hina va fanele va hlongoriwa no hlongorisa. ya na methu xiyimo xo tika swinene xexelexo kambe ku fanele ku endliwa yini hi vona ke? Sweswi swi vula ku loko hina hi ri vanhu kahle a hi swi tivi ku palamende milawu ya yona yi tshamise kwini mara ni sure ku wo ba wu kona ku loko munhu wo fika emakala n'wana laha a ku yimisa masiku mo karhi kumbe tin'hweti kumbe xana a ku hlongola va fanele va yaka inaka hi hearing ku ya hi nawu leswiya because vona va nga sungula hansi vona va nga sungula hasa mi vula mani va MKP ene loko a va ri vanhu vanene a fanele laha ku nga nghenelela va xinawu va kota ku ngota va twisisa va ku a hi tshikeni mara se loko va tlhela va lwisana na maphorisa loko maphorisa a vo vavisa van'wana hikuva va tidikela namuntlha a hi ta ka hi blame maphorisa ku a va ntangi swona mara ku maphorisa va ndzi hi nga ta langutisa sweswo swi tele ngopfu ka vuli se maphorisa vana mi kuma va boheke ngopfu mavoko va hlekaya ko va ku laha a va boximba va boheke ngopfu mavoko ku a va swi tivi ku va ndla lexi kumbe va ndla lexi like i humele hosini wa kha yima inandzi yi tshika dya mavele na swo inani so political party leya botpet a rezi loko a ku ri mina a ni rhangela vanhu lava botaka hinkwa a ni ta ka ya fambeni a hlawula van'wana handle ka lavana na meteri boto wa mina Kessels 9 ni khetseni kwala Robert Damisek inkomo 0860002543 imani bolana lava one ni twa ku va xavile mathikithi na loko va nga xavangi va ta kota ku ni byela ku hikokwalaho ka yini va nga xavangi na koho loko va nga se xava hi ndlela leyi kambe swi twa longete ku na un'wana la layinini imani sungula ni twa la nga la layinini ni nga se vulavula na lava ni nga na vona la enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Botpet Mfokeng basop hi pfukele hi nga vona Mfokeng masingita la Centurion olo ni nghenile Botpet ni hlamusela timhaka ta MK a ku na nchumu lexi fanele yi lava ku xi endla yi lava ku disrupta xin'wana na xin'wana lexi nga ku humeleleni xa kahle se na ha vuyana namuntlha ni ya tisa sweswi swa ku ri swi tikombile ku ri vona leswi va lavaka swona va lava ku endla swilo hi fosi hayi hi tivhoti va hleketa ku ni vula tolo ni ku tivhoti a ti va face hi ku mi nghena mi ku yama ku na NFP problem a yi swi tivi ku yima kwihi yona so va swi vone ku no tivhoti zi nge ti kumi lexi va fanele xona i ku va fanele va lwa leswiya swa nyumisa vani leswiya hi swi voniwa kun'wana na kun'wana vanhu na parlamente va lwa hina ho swi vona hala vo chayina va kha va banana hi switulu na hinkwaswo swa hi nga swi tivi na ku hala ka hina swi humelerisa leswiwani Botpet pati hi leswi yi nga endla swona leswi nga swi vula ku ri yi rhumele vanhu a Russia emiya yona ku ri ku no loko va vuya va ta pfuta mfumo a ya ha rhumela na van'wana se va tsandeka sweswo vele ku swi tsandzekeni hi nge lwi loko hi fanele hi swi tiva ku ri no hi ya ku vhoteni a ni democracy yi ri loko hi nga kumani a hi vhoteni loko hi vhota lava nga ta va na tinambara hi vona va nga wini mara vona va voni ka va na tinambara mara va ku no hi nge hi faka motion leyiwani hi ta hi yalwa kwale loko va ya ka legislation tolo a va swi tiva ku ri but they don't have numbers mara va ku hi ta yalwa swa nyumisa it's so embarrassing na metro mara na vanhu va lava swi landzelela ku ri no mi tsakisa yini loko vanhu mi va rhuma parlamente ku va va mi yimela mara va fika va lwa kunene va nga mi yimeli mina ni vone ku ri these people they were not ready even a va tsandzeka no debate but ni languti debate ya vona a va tsandzeka ku debate that motion swi tikomba ku ri no vona va ready what they want i ku va lava ku forsa xipikara ku a endla leswi va lavaka swona kambe loko mo ku va tsandzeka ku debate mbulani loko va kha va debate hi motion leyiwani ku ri i fanele a famba premier a va na ku vo vula ku no o endle 1 2 3 4 5 a swi na va vona allegations you must have sex so a va tirhisa leswo swa i nga ri vo vula ku for the sake hi ta vula ku ri no a nga endlangi swa kahle but the other group loko yi tlhela yi hlamusela ku ri no Ntulu endle 1 2 3 4 5 endle 1 2 3 why not the fact so vona they were just going there ku ri va ya va ku no hi endlile motion and then hi lava le speaker i fanele endla leswi hi lavaka swona swa nyumisa leswiya swa hi nyumisa na vanhu va le handle ku va langutisa ku no a kha ha vula ka South Africa a
a ku na nchumu ma swi vona va lwa na le palamende namethu libotomen khenseli swinene tlhelo ri ri nkomo a khensa swinene 5 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 12 ku nghene baby la i mani hi twa ku i ri yini eka nhlekanano absences a ni ku twi a hi sungurisi absences epokele minjhani a khensa a ni tivi sesivusi ni n'wi twela hansi ngopfu munhu loyi loko ni n'wi fananisa na mina ni n'wi twela hansi vulavula ni ya se na ku i nga xi kholeli lexiwani vulavula exikhomeni byela vayingiseri ku wena mani na ku hikokwalaho ka yini i ri laha wena ya ku sapota Munghana Lonene FM i vulavulela la wa ni vona mina ni xikombiso lexi a xi ri vulavula i te ku ta seketela Munghana Lonene FM okay ni byeli wa swi tiva ku hina Xitsonga Music Awards se xavile mathikithi xiyimo xa mali hayi no ve ri hawule ku vulavuleni kahle a wu twali ka vayingiseri i ri se a ni swi tivi ku nga va kha ku endleka yini se swi vula ku i to navela wena ntsena a wu na mali se loko munhu o ku xavela thikithi i nga ya okay okay a hi ta twa ku va ri yini laha vinyi va xitichi hi timhaka ta mathikithi na ku winisa ku ta winiwa mathikithi ke loko hi rela kambe hambiswiritani cancel sweswo mina inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM un'wana va vayingiseri lava nga kola i ri wa swi lava yena ku ya aka Xitsonga Music Awards kambe mawayawaya amandli mara i sutile swi vula ku a nga va o hemba ya nga va o hemba hi ndlela yoyoleyo hi la ku ya mahungu ya misava ya awara yan'we ni vona un'wana wa jala a ni tivi ku i tisiwe ku hi ta vulavula na yena kumbe ku endleka yini kambe ve ri lava hi lava ti-problem a ni mina ni meyara wa la ni ni meyara ni khanselara ya la Bushbuck se loko vanhu va ri na mintlhontlho na swiphiqo va ta va fika va ku va vulavula na mina ivi hi kota ku vona ku hi va hlanganisa na mani a kota ku va pfuna hi ndlela leyi ka va khensa swinene ni te ri mathikithi loko ni hetisela ku kuma xiviko ka vafambisi va xitichi na lava kota ku vona ku mathikithi ya fambisa ku yini ma le ku fambeni hi rivilo ro chavisa swinene mathikithi swi nga endla loko sala ku wa mune va ku ma herile a ni tivi ku loko va ku ma herile misemi ya ku yo mani na ku lava vuhlayiseki va ri kwanele bopha i va le Mpumalanga va lava va ri se swi enerile khoma ene loko u la ta vona ku mpela va khoma va patu leri hinkwaro va kona hi ti-speed trap hi ku vutisa ku layisense ya wena yi hindzeriwe hi nkarhi hi ku vona ku movha wu yile ka xiyimo xa kahle ve le ku tirheni ku hi teka se swo vula ntsene ku na kwale stadium loko ri ha thikithi a hi nga pfumeli i va kusuhi na stadium se ku ndlela ku i nga tikumi i ri loyi a nga ta va a yimelele mpfungwe leyi hatla u tikumela ra wena thikithi loko futhi wo ri xava la a Castile thikithi rero lero hi va hi ku nyikana na xidoko xo saseka xa ka Munghana Lonene FM kumbe xikipa xo saseka xa ka Munghana Lonene FM kumbe swikhedzakhedza swin'wani ma vona vavasati loko va ri ku tsutsumeni va tsutsuma va bohi swin'wana loko tani ni ku tsutsuma vavasati ngopfu vavanuna vavanuna kambe vavanuna ko tsutsumela mina na Gijasi na mani un'wana a hi talangi na hi tsutsumana se mo ndlatani va ka hina ku mi tikumela thikithi ra n'wina ra ha vona leswaku hi ta va hi ya tiphina swin'we kusuka le a Thula Mahashi Stadium eka mugqivela loyi ya ka yena hi ndlela leyi ku tisela masagwadi ya vo 20 hi ku rhangeriwa hi mufambisi wa hina loyi hi tinyungubyisaka hi yena Rosana Rose Chabalala kambe ke sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu walawo hlayisekani vana siku lerinene mahungu hi lawa xava fura xingo eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwela vusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara
u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela. Hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Babandla nubiyelela kusuka ka Fanuel Magayisa na mahungu ya misava i awara kumexani i nhungu timinete ku bile awara ya n'we i nongonoko hlawuleko wa mahungu wa tiko wa Shetleli woni khesa swinene le ka Khalanga Pet Mathebula ka nongonoko wa Afrika wa vulavula mina ni manyika invita Ernest Timbani mitisela nongonoko hlawuleka wa tiko wa Shetleli ka siku ra namuntlha eka ri languta ka migingiriko ya ku ta languta eka siku ra ndzivalelano na ku ta languta migingiriko ta tsundzuka leswi humeleka tiko ra Afrika-Dzonga hambi ku ri ku hola ka tiko ra Afrika-Dzonga ka migingiriko leyi nga humela ka nkarhi lowu nga hundza. Siku ra namuntlha langutele ku ku nyika mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa la nga ta karhi a vulavula kusuka eNgome Museum exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal eka siku ra namuntlha hi vone migingiriko ya ku hambanahambana leyi veke ri kona ya migingiriko ya xintu ya ku va ku languteka mincino ya ku hambanahambana ya ndhavuko eka siku leri fanaka nkarhi wihi na wihi nga ha langutela ku va hi vona President a karhi a tlakuka ku va a nyika mbulavulo endzhaku loko holobye wa vutshila mitlangu na ndhavuko Gayton Mackenzie a heta ku va a nyika mbulavulo ka nkarhi wa sweswiwani kasi ka siku ra namuntlha ntirho lowu fanaka wu tsundzuka wena hi mavandla tipolotiki vandla ra Democratic Alliance murhangeri wa vandla ku nga John Steenhuisen u vula leswaku siku ra namuntlha hi leri matiko ra Afrika-Dzonga ri fanele ku va ri languta ka leswi nga humelela endzhaku kutani ku tirhisiwa swona ku va ku akiwa vumundzuku leswaku tiko ri languta ka timhaka ta ku vumba nyandza yin'we hala tlhelo kusuka vandla ra Rise Mzansi va kombele maAfrika-Dzonga ku papalata ku avana ku tisa vuhlayiseki bya tiko na ku sivela leswaku rixaka ri papalatela timhaka ta ku hlawula mbala hambi ku ri ku languta timhaka ta ndhavuko swi nga vi leswi chaviselaka eka vumundzuku na xidemokirasi xa tiko hi leswi mavandla ya ka swibumabela ka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi languta ka migingiriko leyi nga ku yeni mahlweni nkarhi wihi na wihi president va nga ha langutela ku va va nyika mbulavulo eka nkarhi wa sweswi ka nongonoko wa mahungu wo hlawuleka wa tiko wa Shetleli ku ri 10 timinete ku bile awara ya n'we hi karhi hi languta ka swin'wana vandla ra Pan Africanist Congress ri vula leswaku siku ra namuntlha i siku ra ku tiyisisa vun'we eka tiko ra Afrika-Dzonga ku va ku langutiwa timhaka ta ku rivalelana na ku papalata timhaka ta ku avana kasi sweswiwani ku ri ku langutiwa ka migingiriko ya ku va ku pfuriwa tinyangwa leswaku president a kota ku va a yima a nyika mbulavulo ku languta mincino ya ndhavuko ya rixaka ra maZulu enga ku yeni amahlweni amabuthu lava va kombisaka va karhi va pfula tinyangwa hi ndlela ya ku va karhi ku losiwa ku va president a ta nyika mbulavulo ku ri ndlela yo ta xixima eka ntirho wa siku ra namuntlha ka swivulavulo leswi veke swi ri kona eku sunguleni a ka swi bumabela ngopfu ka timhaka ta ku va ku vumbiwa nyandza yin'we na ku languta ka migingiriko le tiko ra Afrika-Dzonga ri sukaka kona ku languta ka timhaka ta ku va ku xanisiwile vanhu va ku hlaya hi minkarhi ya mfumo xihlawuhlawu la tikweni ra Afrika-Dzonga hi swin'wana leswi tiyisaka timhaka ta ndzivalelano na ku va tiko ri hola ku languta vumundzuku no papalata timhaka ta ku kokelana tlhelo eka swiyenge swa ku hambanahambana hi ndlela leyi va karhi va kombisa ku va karhi va losa ehenhleni ka president hikuva u ntlawa luwa ti vonakalisa la mahlweni la president a langutele ku va a nyika mbulavulo ndlela yin'wana ya ku xixima ehenhleni ka siku ra namuntlha loko hi vona ntlawa lowu karhi wu tikombekisa ku va wu tiyisisa no xixima vurhangeri lebyi veke kona kusuka KwaZulu-Natal endhawini ya le Ngome Museum la ku languteliweke leswaku president
president a sungula ku va a nyika mbulavulo va ringeta ku ta va losa ka nkarhi lowu hikuva va kombisa mimfungo na maendlelo ya xintu ka rixaka ra mazulu nkarhi wa hina i 11 timinete ku bile awara n'we nongonoko wa mahungu tiko wa xiyetleli ka munghana Lolene FM makomba ndlela ta va yi karhi ku tisela swin'wana ka nongonoko wa mahungu tiko wa xiyetleli awara ntsevu fikela awara ya nkombo hi languteka migingiriko leyi nga ta va yi fambisa swona eka siku ra namuntlha kasi swin'wana leswi swi nga languteliwaka siku ra namuntlha i ku va karhi langutiwa ka migingiriko ya kumbexana kusuka mavandla ya ku hambanahambana laya nga kombisa ku va ya nyika mbulavulo wo fanaka kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ka swin'wana leswi nga ku endlekeni eka siku leri fanaka kusuka exifundzhenikulu xa Mpumalanga ku langutiwa ka migingiriko leyi fanaka hikuva ku lwisaniwa ta timhaka ta madzolonga ya rimbewu na ntshikelo wa miehleketo leswi vulaka leswaku ntlhontlho lowukulu swinene la atikweni ra Afrika-Dzonga la ku kombiseke ku vumba vuxaka exikarhi ka mfumo wa le Eswatini la wu kombiseke ku va xiphemu eka migingiriko leyi fanaka kusuka xifundzhenikulu xa le Mpumalanga ndhawini ya le Bed Plus la ku nga vaka na migingiriko leyi fanaka ya ku va ku ri ku tlangeliwa siku leri fanaka eka nongonoko wa mahungu tiko wa xiyetleli karhi ku sweta swin'wana loko va lamisela president ku va a yisa mahlweni a ta nyika mbulavulo a halosiwa ka nkarhi wa sweswi ntlawa wa mabuthu lama kombisaka ku va va karhi va losa emahlweni ka president ka nkarhi lowu kasi swin'wana leswi president a langutele ku va a swi handlala eka ku nyika ka yena mbulavulo president Ramaphosa ta langutele ku va karhi a kombisa ka siku ra namuntlha hi ku languta la tiko ri humaka kona swibumabumelo fika kona ku va sa vandla ra Build One South Africa ri kombisa leswaku ri lava president a languta ngopfu ka timhaka ta vululami na ku tisa vululami laha tikweni loko va karhi a nyika mbulavulo ka siku ra namuntlha ku ta tisa leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri langutele ku va ri vumba nyandza yin'we na ku va ku langutiwa ngopfu ku sirheleliwa eka timhaka leti ti fambelaka na timhaka ta swa vululami kasi swin'wana leswi languteliweke eka siku ra namuntlha kusuka eka swivulavuri leswi swi humeseke ku lulamisela eka ntirho lowu fanaka sweswi va karhi vona ku losa lowu nga ku yeni mahlweni kusuka le endhawini ya le Enqobe Museum la president a languteleke ku va nyika mbulavulo ni vona nkarhi wina wi president u kombisa ku va lami mufambisa karhi a kombisa ku va teka tintambu ku va a ta amukela president ku va karhi a yima ku ta nyika mbulavulo nkarhi wa hina i 14 timinete ku bile awara n'we nongonoko wa mahungu tiko wa xiyetleli wo hlawuleka loyi ku tseleke wona eka nhlekani wa siku ra namuntlha swi tikomba leswaku mufambisi wa ntirho u teke tintambu leswaku se president a ta yima a nyika mbulavulo eka nkarhi lowu hi nga ka wona hi languti eka leswi nga languteliwaka ku va president a nga khumba na timhaka leti ti kombisaka ku va ntlhontlho ka tiko ra Afrika-Dzonga madzolo nga rimbewu hi swin'wana leswi a langutele ku va nga swi siyi timhaka ta ntlhontlho wa mintirho hi leswi swi langutele ku va a swi khumba ku languta ka minkarhi ya ku ya eku wiseni ka nguva leyi ya khisimusi swin'wana leswi langutele ku va swi khumbiwa timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki ku languta na vuhlayiseki emagondzweni leswi a langutele ku va swi khumba eka siku ra namuntlha ku langutisisa laha tiko ri nga hlangana na mintlhontlho ya ku hambanahambana loko lembe ri sungurile hi swin'wana leswi langutele ku va a swi khumba sweswi ni vona holobye wa ta mitlangu vutshila na ndhavuko a karhi a yima Gaten Mackenzie ku ta kombela leswaku vanhu va yima ku va ku ta amukeliwa president Ramaphosa ku va a ta nyika mbulavulo a hi tsumeleni lava nga kona hi vona hi laha president a languteleke ku vulavula a hi tsumeleni eKwaZulu-Natal. Thank you, President.
president e sungula ku va teka tintambu a va heta ku va karhi va n'wi losa ntlawa wa mavuthu lava kombisaka ku va karhi va xixima na ku amukela vuyeni bya president ka siku ra namuntlha nkarhi lowu president nkarhi wihi na wihi wa amukele leswaku kumbexana wa pfumela leswaku ntlawa lowu tshama hansi laha mi twaka tinsimu ta ku va karhi va yimbela va losa va langutela ku va tshama hansi president a ta kota ku va sungula ku vulavula a yineni ka president. Amandla manqale ngokubingelela abantu bonke abalapha namhlanje, ngibonge abahambisa umsebenzi, ngiphinde ngibonge uMinister we-Happiness, uMinister wezenjabulo, uMinister Gayton McKenzie. Ngiphinde ngibonge uPremier wethu ubaba uThami Ntuli. Ngibonge ongqongqoshe abalapha, o-ministers ne-deputy ministers, namalungu eParliament eCape Town. Ngibingelele o-MEC bethu abalapha eKZN. Ngibingelele u-executive mayor waseMzinyathi. Ngibingelele u-executive mayor weMospala wethu. Ngibingelele amakhosi ethu akhona lapha. Ngiphinde ngibonge Nkosi uMlifi ngale nkomo anginikeze yona ye-Beef Master. Ngithe kuye ngizamlethela inkomo i-Ankole. Mhlangi lapha ngizamlethela inkomo. Ngibonge usihlalo we-council yamakhosi walapha eKZN. Ngibingelele ama-ambassadors from various countries who have honored us by their presence here. Ngibingelele uDr. Karel Boshoff, take it down, it doesn't work. Take it away. Yeah. Take it away. It's not working now. You can put it right there. It's even blocking my view. It's not working. I want to thank Dr. Karel Boshoff for being here as the chairperson of the Federation of Afrikaans Cultural Associations. I especially want to thank him for the wonderful message that he put before all of us here. I also extend my greetings to abefundisi abakhona lapha neinkokheli of community organizations namalungu neinkokheli of various political parties. Mbingelele bonke abantu abalapha. Ngithi sanibonani, dumelang, abisheni, demasiari. It is indeed an honor
Hayi kwaba mnandi lapha kule reconciliation day namhlanje. Ngibingelele namabutho onke alapha kusele nje uMinister Mackenzie wayelokethi kudlula amabutho kuphela intombi asikaziboni. Sisonke besingathanda sijabulele intombi zidlule lapha. Ngiyazi ukuthi nani enhlezi lapho beningathanda ukubona intombi. Amabutho siwabonile. Mazize intombi sizibone. Ngiyathemba ukuthi ninonke enhlezi lapho nigcwele injabulo ngempela ngoba nibone neintombi. Now this is turning out to be one of the best reconciliation days that we have seen in a long time. This is possibly the very best here in KZN to see such a wonderful display of culture, but also a wonderful display of reconciliation, which I will talk about in a minute. It is indeed an honor and a privilege to be here at Ngome on this day that has such profound meaning for our nation. It was here more than 180 years ago, on the 16th of December 1838, that more than 3,000 brave warriors fell in a battle in defense of their ancestral land. Under the leadership of uDingani kaSenza ngakhona, they marched on the Voortrekker encampment at the edge of the Ngome River. The Voortrekkers would say their victory that day came from God. They would call it Geloofde Dag, the day of the vow. But there is the reality of history. The Zulu Impi advanced with great courage to be shot down with rifles, muskets, and cannons. They were the bravest of the brave. They fought to defend their land, their rights, as well as their sovereignty. They fought against a
army that had come to invade their land, to take their land away. So they were fighting to defend their nation. Commemorating the 16th of December provides us with an opportunity. These young children have no hatred in their hearts. They want to work together. They are already learning together in the various schools that the government, where the government has created opportunities for them not only to play together, but to learn together. This is what is not being told about our country. Some say there is a genocide that is underway in our country, and they should have come here to see Professor Karel Boshoff bravely standing here saying that he recognizes the various people who are here. Professor Karel Boshoff's presence here talks to the absence of genocide. If there was genocide, he would not have come here. They want those people who are spreading lies about our country, do not want to talk about the friendships, the neighborliness, and the kindness that is shown by black and white people in our country towards each other. They don't want to play all the social media clips we are seeing of young Afrikaners in veldskoens dancing to Amapiano, and white teenagers speaking fluent isiZulu with their friends. They do not want to relate how all of us as South Africans support our sporting men and women across the various sporting codes. Many black South Africans have now embraced a sport called rugby, which in the past would have been seen negatively by many. Today they are the ardent supporters of the Springboks, and many South African, white South Africans support Abafana Bafana, and that shows that indeed we are embracing the whole process of reconciliation. Our country's dictators are not talking about the successful land restitution of communities sharing the land and the successful black farmers. They are also not talking about how white farmers continue to support and assist black farmers, and how the number of black farmers who are commercial farmers is increasing on an ongoing basis. Instead, they are painting a false picture designed to sow fear and hatred. We must not let them succeed in their efforts. They must fail as they try to divide us as South Africans. If we continue and together build our nation as South Africans, there will be no one who will be able to plant the seed of discrimination and exclusiveness amongst us. We are a country of many diverse views. People understand our history in different ways, and they experience the reality of the present moment in different ways. We must not try to hide these differences. We must speak about them and continue to work together
to bridge the differences amongst us. As a country, we must more be proud of the diversity that we have. We are one of the most diverse nations in the world, and yet we are becoming more and more united. As I listened to us rendering the national anthem, and I recall telling President Xi Jinping of China that our national anthem is sung in a variety of our languages, and it is the only national anthem I know that is sung in 4 languages. And that shows our unity. That shows our unity in diversity. And this is what we need to be proud of. And today we even need to be more proud that we have amongst us the National Group of Afrikaners, which was celebrating across the river and have come to join us in this National Day of Reconciliation. That is the beginning process of deepening our own reconciliation as a nation. As a country, we have embarked on a national dialogue to bring all South Africans together to forge a vision of our future and to agree on the actions that all of us must take to build that future. No person, no group, and no community must be excluded from that national dialogue. Let us use the national dialogue to resolve our differences, to talk about our differences, and to find common ground. By so doing, we will be able to confront the many challenges facing our nation, such as poverty, inequality, crime, corruption, unemployment, gender-based violence, and femicide. For as long as the majority of black South Africans live in poverty, for as long as inequality persists, our country will not find reconciliation. For as long as crime continues in our country, when many of our people are killed in the streets of our country, in the pathways of our villages, on the farms of our country, and in the urban areas of our country, we will not find reconciliation. We must therefore work together, talk amongst ourselves about how we can foster a future together. Our pursuit of inclusive economic growth and job creation, our efforts to reduce poverty and to bring down the cost of living are essential for reconciliation. We cannot be reconciled as a people if our communities are terrorized by criminals and deprived of what is due to them by corrupt officials and corrupt people. We cannot build a nation that is at peace with itself for as long as violence against women and children continues. This goes against everything that our ancestors, the brave warriors here at Ngome and elsewhere, gave their lives for. It is time that the men of our country harness the warrior spirit of our people to protect women and children and to say, "Not in my name."
In many of our cultures and traditions, an offense against a woman was not permissible. It was deemed as disrespect for the entire family. Killing a woman was an abomination. What we now need to focus on is to be able to follow in the footsteps of our forefathers and foremothers. The Day of Reconciliation is about advancing reconciliation, justice, and nation building as black and white, as young and old, but also as men and women in our country. Real men do not abuse women and children. Real men protect women and children. We are a country of diverse cultures, languages, beliefs, and traditions. Here in this place, we have a beautiful and diverse community that is an integral part of our rainbow nation. Here in this area, a person can be proud of their Basotho heritage or their Zulu culture or indeed their Afrikaans language as they are of their South African identity. For we all share a single identity as South Africans. The apartheid regime tried to turn South Africans against one another, but they did not succeed. The son of this very soil, who has made a name for himself in the whole country through Maskandi music, proudly wears the Basotho blanket and a hat on some of his CD covers because he grew up in a part of the country where there was no discrimination against other people. Today is a day of commemoration for all of us, black and white. Our upbringing and culture may influence how we interpret the history of this day, but of one thing we can be certain: we have come a long way. We've come a long way to have a partially combined celebration of National Day of Reconciliation. In the future, we hope to have a fully combined celebration. We have many challenges as a nation, but let us be proud of what we have as a united nation that faces those challenges together. During the December holidays, we gather together as families. May we also find time to reconcile as families, but also to reconcile as people who live in various of our communities. Let us enjoy the festive season safely, but as a reconciled people. Let us promote more and more of the need to reconcile than to be divided. Many opportunities are opening for us to fully act out our reconciliation. The national dialogue is one of those that we should utilize to demonstrate that indeed we can reconcile, but also reconcile our thoughts, our views, our hopes, our dreams, and reconcile all that into crafting a common vision for our country. And that we should emerge out of the national dialogue a social compact, a social compact that will unite all of us.
as communities, as various language groups, as the South African nation, working together to advance the interests of this beautiful nation. And as I look at our nation, I often say that we have the most beautiful country in the world, and we are the most beautiful nation in the world. Let us applaud that. Masithokozeni sonke ngokuba isizwe salapha eNingizimu Afrika singabantu sisonke sihlangene singabantu banye sisebenzela ukuthi South Africa le yethu ithuthuke iye phambili sibambane ngezandla ukwenzela ukuthi ukusasa kwaleli lizwe lakithi kube ukusasa oluhle kakhulu. Sithi ke, let us work together for a better South Africa which belongs to all of us who live in it, black and white, men and women, young and old, without being divided into various national groups. We should promote more our nationhood as South Africans. We should rejoice in our different cultural practices, in our languages. Ons moet almal trots wees op ons languages, all our op ons tale, be it Afrikaans, be it Zulu, be it Sesotho, be it Sepedi, be it Sevenda, be it Setsonga, all of us united. And of course, as we deepen reconciliation, to also learn each other's languages. Like Madiba said, it is when you learn someone else's language that they open up their hearts to you. And this is what this day is all about, to celebrate our cultures, to celebrate our identity, to be pleased that we are the South Africans that we are, but also to look back into history and say our history has shaped us into what we are today. It has made us resilient. It has made us a people who have a deep quest for unity. It has made us a people who want to work together, people who want to dialogue together, who want to see our country succeeding. So let us all take a vow and say we shall work for the reconciliation of all the people of our country, like we were taught by the father of our nation, Nelson Mandela, who, on being released from prison, preached the message of reconciliation. And today we must continue to spread that message and deepen it and make sure that the young people of our country lead us also on the path of reconciliation, of being able to work together, to play together, to pray together, to do everything together as South Africans. Ngiyabonga ukuba naleli thuba lokuba nani lapha kule ndawo. Thank you very much. Afrika-Dzonga, hi mina Victor the Principal Hlungwane. Ku rindzela swi herile. AFCON 2025 ya sungula hi 21 December 2025. It's game on everywhere, le na le. Languta mitlangu hinkwayo ya 52 aka SABC2 na le ka swirhandza swa radio station ya wena. U nga tlhela u streama live aka SABC Plus. Twana ku tokombela ka ti-goals na ku tlangela ka ku hlula.
a tiphini na bafana na tiko ra Afrika-Dzonga. SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 swilo swa ku saseka. For the love of the game. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa wa vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joyina namuntlha, swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Tanihi xiphemu xa makungu ya hina ya vuhlayiseki bya le magondzweni ehansi ka nhlokomhaka ya Cross Alive, bandla ya vutleketli hi ku tirhisana kun'we na Cross Border Road Transport Agency na vatirhisani kun'we va vuhlayisi bya nawu vandla namuxe matshalatshala ya vuhlayiseki bya le magondzweni ku hundza na le ka mindzelekano ya hina. Afrika-Dzonga ri kuma mpimo wa le henhla wa tendlo to tsemakanya mindzelekano ngopfungopfu hi wona nkarhi lowu, naswona vuhlayiseki byi tshama byi ri bya nkoka wa le henhla eka hina. A hi tirhisaneni kun'we kutani hi sirhelela vutomi byin'wana na byin'wana egondzweni rin'wana na rin'wana. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli. Hi yisa Afrika-Dzonga emahlweni. A ku na supamaketi yo chipa ku tlula Usafe eka nguva leya makumu ya lembe. Leswi vula leswaku u nga tlangela hi ku hlayisa lokukulu. Ku fana na cold drink ya Coca-Cola ya 2 liter hi 21.99, 10 kg ya Sasco cake flour ya rice ya Speco kumbe Golden Delight na ya mugayo wa U-Brand hinkwaswo hi swinharhu hi 299 rand, na airfryer ka Essentials ya 5 liter hi nxavo le hansi wa 599.99. Yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December 2025. Xava eka Usafe laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo. Loko mi vhakele varhandziwa va n'wina emasirheni hi paseka mi kume a ri kahle na va T-Life Group va ri mi nga vileli hi mi nghenisela maribye ya ximanguva lawa. Sweswi va khome special xa Black Friday na khisimusi yi kumeka Anjelele, Dopeni, Chamchechete, Thohoyandou kusuhi na renki ya mabazi Chisawulu opposite Chirizini Hospital na le Polokwane. Solomon Day nambara i 082 840 4816. T-Life Group ya lahla hi 100 rand yi mi nyiketa bokisi, ribye, grocery na mali. Etshwane, Pheli, Soshana Marabi, Mams. Katsanele Makaunyane, hina wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Timinete timbirhi ku bile awara ya mbirhi eka ku katsakanya leswi president anga kombisa kumbe anga vulavula swona kahlekani wa siku ra namuntlha. Kombise ku seketela eka ntirho lowu veke kona exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal hi kombisa ku saseka ka ku hlangana ka migingiriko ya ndhavuko leyi veke ri kona. Vuleke leswaku ntirho wa namuntlha wu saseke ku tlula malembe leyan'wana. I tlhela kombisa tinyimpi leti nga va kona ka rixaka ra Mazulu na rixaka ra Afrikaner eka malembe leyi nga hundza. Kombisa leswaku ntirho wa siku ra namuntlha karhi wu tsundzuxa hi laha ku veke na ndzivalelano na ku va karhi ku hola ka vanhu lava tweke ku vava, no ku tlhela a kombisa leswaku tinyimpi leti ti nga va kona ka minkarhi leyi nga hundza na tiko ri nga hlangana tinyimpi ta ku hambanahambana leswi koxeke vutomi bya vana tikweni ra Afrika-Dzonga. Swi endle leswaku ka nkarhi lowu nga hundza swi endla ka nkarhi leswaku va na ndzivalelano na ku tirhisana kun'we. Lavuleke leswaku xifundzankulu xa KwaZulu-Natal hi xin'wana lexi veke na tinyimpi to tala ta xipolitiki kusuka lembe ra 1980 na lembe ra 1990 la mindyangu yo tala nga lahlekeriwa varhandziwa va vona. U tlhela kombisa leswaku ku tekiwe xiboho xa ku hlotela leswaku va na vun'we no rivalelana ku ta tisa leswaku na ku hanyiwa endhawu yin'we na ku sivela timhaka ta madzolonga atikweni ra Afrika-Dzonga. U tlhela kombe leswaku ku lwisana na ku pfumaleka mintirho ku hambanahambana laha tikweni na ku languta timhaka ta leswaku vantshwa vo tala a vile ku tirheni vusweti byi nyike matimba vanhu vile ku hanyeka xiyimo xa ku tikeriwa na ku durha ka swilo. U vule leswaku loko swi herisiwa swi nga tisa leswaku ku na ndzivalelano lowunene etikweni ra Afrika-Dzonga. U tlhela kombe leswaku
vantshwa va nga languti ka madoroba lamakulu ku dlala va mintirho a va languti ka xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal leswaku va tumbuluxa mintirho ku amukela vayeni na ku languta tindhawu leti kokaka rinoko ka ku amukela vayeni u tlhele a kombisa leswaku ka swihehlo leswi humesiweke matiko le handle va kombetelaka tiko ra Afrika-Dzonga leswaku ri na ku hlohlotela timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu va rixaka ra maAfrikaner a hi ntiyiso ku vula leswaku xidemokirasi xa tiko ra Afrika-Dzonga hi pfuka lembe ra 1994 a va humesi ndzavisiso wo kombisa ku cinca loku veke kona loku kombisaka leswaku ku na ku hanya endhawu yin'we ku nga ri na ku kokelana la tlhela ka kombisa leswaku va kona ka dokodela Karel Bischoff kusuka ka nhlangano loyi yimelaka rixaka ra maAfrikaner a ta va nga ri kona ka ntirho wa siku na namuntlha loko ri na ku hlaseriwa ka vanhu va rixaka ra maAfrikaner u tlhela leswaku ko va ndlela ya ku ta kombetela tiko ra Afrika-Dzonga hi tintiho u tlhela kombisa ka migingiriko ya mitlangu ya ku hambanahambana leyi va kona la ntikweni leyi kombisaka ku va na kombisa ku va nyandza yin'we tlhela kombisa na risimu ra rixaka ra Afrika-Dzonga leswaku ri kombisa ku va nyandza yin'we na ku tlhela kombisa leswaku a ku herisiwe timhaka ta madzolonga ya rimbewu ku dlayiwa ka vanhu switarateni emapurasini leswi swi a kombisaka leswaku loko swo ya mahlweni swi ta kombisa leswaku ndzivalelano a wu kona laha tikweni u tlhela vula leswaku vavanuna a va yimi hi ndlela nyandza yin'we ya ku ta sivela ku dlayiwa ka vana na vamanana president u tlhela kombisa leswaku rixaka ri nghenele ka timhaka ta nkanerisano menjekanjekisano wa rixaka ku ta kombisa ku ta lwisana na timhaka ta ku avana ka tiko ku kombisa leswaku i nyandza yin'we na ku tlhela kombisa ku ka u nga vi na ku kandzela na ku twisa ku vava vanhu va tindzimi tin'wana kumbe na tixaka tin'wana leti hanyaka la tikweni ra Afrika-Dzonga hi ku tlhela ku langutiwa matimu na marito yo lama ma humeke kusuka khale ka president wa tiko Nelson Mandela ya ku hlotela leswaku ku hanyiwa ehansi ka tiko la ku va ka na ndzivalelano na ku hanya endhawu yin'we ndlela leyi hi ku komisa leswi va karhi va kombisa swona eka siku ra namuntlha weni khensa eka vahumelerisi va nongonoko Clifford Maringa la humelisa emoyeni amchinini a hi ri na Bongani Baloyi vahumelerisi nkulu Wisani Mangayi na Tinyiko Maringa mfambisi wa tiko wa Shetlele Khosina Mthombeni mina ni manyika yimbita Ernest Timbani hi la hlangana awara ntsevu fikela awara nkombo ka nongonoko wa mahungu tiko wa Shetlele nongonoko wa Dzumbana mina ta landzela na Ayik Ngoveni sweswi ku landzela mahungu ya misava na Cecily Nhlabangwani hlekani